Yesu anawakaribisha wale ambao wameteseka kwenye magonjwa. Yesu anawaita njoni kwa upole. Sauti ya Yesu inakubembeleza, inakuita, njoo mwanangu, njoo mwanangu, uliyeteseka kwenye dhambi, uliyeteseka kwenye magonjwa. Yesu anakubembeleza na kuita. Siku ya Jumatano tulikuambia, jana mtumishi wa Bwana akakuambia, tena akakubembeleza. Leo ninakupasulia kabisa, ninakupa vidonge vyako. Usipookoka unaenda moto.